Ovo je Dejanina priča. Moje ime je Dejana Dimitrijević, imam 29 godina i dolazim iz Novog Sada. Osmeh na Dejaninom licu ne nagoveštava šta je sve preživela nakon jednog naizgled bezazlenog pada koji se desio pre 4 meseca. Pa imala sam tešku povredu desne potkolenice, 4 preloma, 2 na skočnom zglobu i 2 u srednjem delu. A ovde sam došla po preporuci. Ispostavilo se da je došlo do preloma potkolenice na 4 mesta. Ovaj takozvani spiralni prelom spada u najzahtevnije prelome što se operacije, ali i rehabilitacije tiče. Zahteva posebnu fiksaciju kostiju potkolenice, ali i skočnog zgloba te noge, kako bi kosti zarasle i noga povratila svoju funkciju. Veliki je klin kroz celu potkolenicu i šrafovi duž skočnog zgloba, tako da to je već negde ograničenje za fizikalnu terapiju. U smislu moramo da pazimo koje procedure mogu doći u obzir zbog tog metala, da ne dođe do zagrevanja, a da opet na taj način stimulišemo neko zarastanje te kosti i poboljšavamo trofiku samog tkiva. Došla sam na 2 štake i sa bolovima. Međutim, sada, posle mesec dana, bolovi su manji i svakako mi je noga dosta pokretnija i vidi se napredak. Dejana je operisana pre 4 meseca u drugoj ustanovi, tako da je postoperativni ili rani oporavak prošao bez fizioterapeuta ove poliklinike. Prvi put je ovde došla pre mesec dana. Nakon pregleda fizijatra na našem prvom susretu, odradili rentgenski pregled i tu je naš ortoped imao neke sugestije za mene odakle početi, jer ono što je nezgodno u startu, a to je sam fizioterapeut ne može da predvidi koliki je oslonac dovoljan, da li je vreme da se pacijent osloni 100% na tu nogu ili ne. U ovom slučaju, kažem, taj deo informacija mi je malo nedostajao, tako da smo čekajući kontrolu kod ortopeda koji je izvršio operaciju, dobili neke sugestije od naših lekara i tako započeli sam proces rehabilitacije. Ubrzo nakon toga usledio je kontrolni pregled kod operatera i tu smo dobili zeleno svetlo za pun oslonac, što je kod ovakvih povreda najbitnije. Pa ovde sam već mesec dana sa Ivanom i mogu da kažem da zaista za mesec dana sam toliko napredovala i toliko vidim poboljšanja i prilikom hoda i izbacila sam i štaku, još malo u stvari je ostalo da i to potpuno izbacimo. U plan rehabilitacije u slučaju preloma je uključen i Salus Pro aparat, kako bi što pre kost zarasla. On generalno stimuliše, pored te neke poboljšanje vaskularizacije i smanjenja bola, on stimuliše osteogenezu, odnosno stvaranje novih ćelija u kostima. I to je nešto što je njegova, da kažem, najveća prednost u odnosu na druge aparate. I zbog toga ga često koristimo, odnosno praktično kod svakog pacijenta kog je potrebno stimulisati poboljšanje stvaranja tog kalusa na mestu preloma, što je kod Dejane slučaj iz razloga što ona jeste dobila pun oslonac, ona jeste operisana, ali postoji tu još uvek neki deo nepotpunog srastanja koji mi želimo da eliminišemo, odnosno da zaustavimo da to sve sraste kako treba. Što se tiče kineziterapijskog dela, radimo na vežbama mobilizacije samog skočnog zgloba, odnosno povećanja pokretljivosti i na jačanju, naravno, ne samo mišića potkolenice i pokretača stopala, nego i celokupne noge jer kao što sami znate, zbog izostanka oslonca na višemesečnom nivou dolazi do hipotrofije, odnosno smanjenja jačine mišića i regije karlice i regije natkolenice, tako da to je ono što nam je akcenat bio u startu, a sada već više, pošto smo tu trofiku povratili, sad nam je taj akcenat na punom obimu pokreta, odnosno potpunom odizanju stopala od zemlje koliko god je moguće i podizanju na prste, jer to je ono što nedostaje za pravilan hod i da možemo da se potpuno rešimo štaka. Dolazim ovde svaki dan sa osmehom i izlazim sa još većim. Radimo vežbice za jačanje mišića, onda radimo za skočni zglob, imamo magnet svaki dan na koji me priključuje. Kada znamo da je rehabilitacija individualna za svakog pacijenta i da se svakom pacijentu pristupa sa idejom da se postigne maksimum, onda mladost pacijenta jeste olakšavajući faktor zbog jačine tela i zbog zdravlja,
ali otežavajući jer se postavi cilj – postići oporavak što bliži stanju pre povrede. Zbog toga sam imala osjećaj da je negde na nama veliki zadatak da pristupimo generalno kao tim, cijela poliklinika, da se odradi taj rentgenski snimak, da pogledaju ortopedi, da fizijatar napiše pravu kombinaciju terapija, da ja onda na kraju lanca kao taj kontakt sa pacijentom dam sve od sebe i da prosto uradimo najbolju moguću stvar. Pa meni je jako važno bilo da sam se povezala sa Ivanom, zato što nekad ona je meni pomogla mi u tom smislu kao, i ne samo zbog noge, nego i psihički, onako, i dosta me motivisala i dosta mi onako davala vetar u leđa da će to brzo da se završi. Ono što ja primećujem u negde kod nje neku razliku, a to je da, zaista neka ta sigurnost, veći osmeh kada dolazi, jer ta sigurnost u pokretu, u svoju samostalnost kroz vreme je ono što je pacijentu najbitnije, jer nažalost i ti bolovi i sve je to nešto što dođe i prođe, ali taj osjećaj bespomoćnosti u određenim trenucima kada čovek zavisi od drugih osoba je, mislim, nešto što ljude najviše pogađa. U stvari, ja mislim da to više do mene i do mog osjećaja, da ja u stvari prevaziđem taj strah koji sam prilikom ove povrede stekla, da sam još uvek tako malo na iglama što se tiče pokreta. Ono što primećujemo to je da sve manje imamo tog osjećaja. Ona sad sama odlazi do radnje, odlazi sama na svoje zakazane sastanke, tako da jednostavno polako se vraća u sve svoje dnevne aktivnosti i to je ono što njoj daje najveći osjećaj sigurnosti i to se vidi. Fizioterapeuti uvek podsjećaju pacijente da makoliko povreda bila teška, da makoliko je ozbiljan i dugotrajan oporavak, jedini neuspeh je, kako Ivana Madžarević uvek kaže, odustajanje. Ono što je po mom nekom mišljenju najbitnije, a to je ipak posvećenost pacijenta. Kada je on svestan šta je ono što treba da uradi, kada je svestan da mora da ispoštuje svaki taj termin dogovoren, da se pojavi, da je trenutno ovo prioritet u njegovom životu. Da sve druge stvari stavi po strani jer akcenat je sada na oporavku. Kada pacijent to shvati, tu je već pola posla obavljeno, moje onda samo da ga adekvatno posavetujem. Pa mi smo sad negde na sredini ovog terapijskog lečenja, tako da još nekih mesec, dva i nadam se da će biti 100% oporavak i da će mi se noga vratiti u ono stanje u koje je bila pre povrede. Neposredno nakon snimanja Dejana je odbacila štake i zakoračila bez njih do ostvarenja svog cilja, da uskoro prošeta sa cipelama na štiklu.